Ia, whātalo whātu I le mamalu o le pasenga o le au whasalalau, tātou whātasi nei e whiawhi. Ia, tainane fo'i le mai moa tāpua I mai o tātou watunu, pa ia I tūlanga whālupe. Ia, ua whaaftai ua mawali nei a vanua whai fo'i tātou whātalanoanga. Ia, o lava I aso o nisi fo'i o tuatuangia ua whaatino ai se whaatalanoanga I savai. Ia, ua maua ai na ole pasenga o le ofisa o le sāwari. Ia, o manatu le nei aso ne mai a mai fo'i o le whanutanga al kabineta tāua lava le tau mawhai whaauau ia tātou talanoanga nei taulongolongo ai fo'i nisi o mea o tutuku I le tātou malo. Ia, ai mai se fo'i ni whaai unga ale tātou kabineta. Ia, masalo pe 5 ni mataupu o te fia talanoa atu ai, ia, o le mataupu mua o le aso ananafi sa whaamanatu ai, ia le aso whaapitoa o Motina Matamaitai o Laulangi. O le manatu autu o le nei fo tausanga ma le whailonga ina o le aso Tina Matamaitai. Ia, o le ngangau o le manatu whaapito. Break the bias. Mai o au mai pea I whaamaumau au tausanga fo'i a le tau mawhai mai o le nei mau I tutono o le Laulangi. Ia, ai peitai. O loo mai tau ina pea tau mia pea le soifua o Tamaitai, Tina Matamaitai. Ia, o ai mese ia whanau tine. Ia, inisi lava ui ua ieitu la fono, ua iei fo'i a Porkalame ma ua onga whataltala noa ina ai fo'i ia le tūlanga. O le tau mwhai lea o le atia o le vaenga o tangata soifua. Ona o le whaamauina pea o I lātou I pito maale ale. Vulnerable lo latou soifua. Ia, wila le tele fo'i o nisi o tapenaga ua fai, ia o fo'i le tatou malo I le tūlanga tau le iai o sui Tamaitai I tonu o le palemene. Ia, o tau mawhai atu le tatou tūlafono. Ia, a o loo mai tauina pea, tuiti lava ia le tau au fai o Tamaitai sau fai tonu o le palemene o Samoa. I taimi nei o loo whaatalitali fo'i le whaiunga le whaamasinonga. Tusa ai le pale mai o nisi o sui whaupopo. Whaato ai le 10% leo o taatia nei le ono. Mai le 5 lea sai ai I le whaungaina mua o le tātou tūlafono lea. O le maula lea mamoli mai. O le tautau mia pea o le alualu I luma o le soifua o Tamaitai ma tātou whanau tene. Ia e peo lo pau atu lava I winga whailonga tangata po manatu whaapito, biases. Mai atonu whaingatau na ngau ia lea fo'i a mio po o se whainga o lo taatele I tātou society. Ia, ona o talitonunga lava o tangata, ia ma le tūlanga fo'i lea, o le mea sa masani ia. A o le lalulangi lava ia ua sui, ua te lele sao o le itu vai fo'i o Tina Matamaitai. Ia, ma lesi lava itu, a whapea lava o le whaamoemoe I le whaalelea o le soifuanga o tangata uma. O le tautau mea o se vaenga to tele, ia po le afa o le whaitaua whai o tangata. Ia, o le tautau mea fo'i lea o le whaatupula ia, o le ati nae o se atunuu, maniona manuia. O le aso la nanafi sa o awa ia tuai se sauninga, sa tapena ina le matanga aluenga o Tina Matamaitai. I le ngalurue whaatasi pa tātou paanga le malo Australia. Ia, ai mai se fo'i ia le lango mai o ofisa o le malo au whaatasi. O tātou paanga nei o 5 whaatasi ia le tau mawhainga lava o le tau atiae ia ma le whaalelea
o le soifuanga mo tātou tūwai lea. Ia, o le si fo'i mau sa momoli ana nafi, e le avea ia le tau mawhainga lea mo le whaale leia o le soifuanga o le tūwai o tinamata mai taima ma whanau tēne. Whapea e tāwa vai e se mai ai, mai le paenga o le tūwai o li, e le o le nā le whaamue moe o nei por kalame ia ato toa, ia le manuia whaasoa mo tangata uma o le atunu. Ia o te alangona I lava le anganga whaafitai I le mtanga aluenga ma tātou paanga o e sa tāpena ina I la swan nafi. O le fo ia maua sa whailunga ina e nisi o mtanga aluenga o leo leo, mtanga aluenga o tiute, isi mau mtanga aluenga o lo whaali mai I lunga o whaasalalanga sa whaifo ia la tau tāpenanga. Ia sa o maua fo ia se whaatalitala noanga a se tamaita I Samoa o lo o ngalue nei mo le tātou whaalapotonga fo I leo le SPC o le fionga le ia le tuwala Queenselani sa whaia le whaatalitala noanga a le tuwala masitasi fo I o tātou tamaita I whaasalalau o langi po iwa. I le mta upu lava lea o le aso whaapito tamaita. Na o maua I le maua le fionga I le tuwala o se tasi fo I sa tautua I le malo Samoa ma whaurulu fo I le mtanga aluenga o tinamata maitai. E au tū lava ia le mau a le tuwala I le upu lea o le tautua. Mai o le tautua e le ngata o le ngaluenga whaatino. A o le tautua fo I. O le ala lea e whisota I ai. Le tangata soifua ma vaenga ese matafa o le soifuanga e o lava I tiute mangaluenga mai o le tāua foi o le whaasoa mai a le tuwala I lau whaalongolongo o lo momoli atu ai nisi o manatu whaavae po o winga tausili o lo o ave foi I le whaatāua le tātou whaasamoa le tātou tū ma le tātou wanga I whanua. Ai mai se lava I le tu o le whetausia o tātou tangata ina ia maua le manuia lau tele. Ia, peo se whaamatalanga a matala na o le neva I aso ma le whaamanatuina o le aso le lalolangi mo tinamata maita. Ia, atonu fo I e tālawhianga I le suso o atu o le whaalinga alua ia. O le filifilinga o le whaurulunga o le mtanga aluenga o tinamata maitai. Mai o lea ua fo I mai le fionga I le minsta ia le o talaki. Ia ma ua talawhea ngai fo I le whaalau I loloa o le filifilinga ua iei nei. Mo se tau abeina ia le whaurulunga o lea fo I mtanga aluenga tā ua ale malo. Mai ua tōwhia ai nei ele samaitai o Dr. Mema Motusanga. Mai o le ngaluenga muli ale sunga ia Mema sa ngalue o ia I le SPC ai tua atu o le nā sa whai ngaluenga fo I o ia I nei Samoa I le Universite. Ia sa iei fo I le taimi sa ngalue ai mo le tātou mta ngaluenga o tinamata maitai. Ia ua manatu fo I. Ua lava tāpena I le tamaitai fo mai mo le filifilinga fo I lea tofinga tāua. E pe whaumi se whaamatalanga I le tofinga lea, ona o le tātou mtanga aluenga le nei, o le mtanga aluenga o tauala atuai nisi o Fesoasoani, o nisi o tau mawhainga fou ale malo e whaapea ona whaasoa atu I tua ia Fesoasoani ma tamau ainga. Ai mai se I le anganga o tupe whaawhainga aluenga mo vaenga ese o le tunu o le investment in communities. Mai o le tātou mtanga aluenga lea o lo ngafa ma ia por kalame fou o lo iei fo I nisi o tupe Fesoasoani e pei o I lātou e iei ia mana onga tū mau. Mai o lo o whaanga solo ia le whaasoa atu I tua o ia Fesoasoani. O le
mataupu foʻi lenei o loo feagai ma Samoa ma le lalolagi atoa le sauāina o tinā ma tamaʻitaʻi o se tasi lea o polokalame o lea foʻi o loo faagasolo ai e le matagaluega le miliona tālā ia e faapena foʻi ona tauala atu i faalapotoga eseese o loo faatinoina ia tautua ia o loo i ai le tatou victim support o loo tuu atu i ai se vaega tele o lea fesoasoani ia manisi o faalapotoga o loo faapena ona tapenaina auaunaga mo le fesoasoani mo i latou oe o loo sauāina ia mai o le tulaʻi mai o le tamaʻitaʻi o le a faauluulu i ai a le matagaluega e galulu e faatasi ma le fioga i le minista ia e tele se galuega ma le faamoemoega o le malo i lea foʻi matagaluega o le matagaluega foʻi lea e fesootaʻi ai le malo ma le atunuu e tauala atu i sui o nuu mafioaga i le itupā o matai ia faapea foʻi ia tamaʻitaʻi ia e maise foʻi ia le ʻautalavou au tatou taʻua la le ʻautalavou o le asogafua o le vaiaso nei na amata ona faagasolo ai ia le tuuiga o le koviti mo le vasega o le fanau mai le 5 tausaga i le 10 tasi mai e oo mai le aso ua toititi atoa le fitu afe o le fanau ua mafai ona faatino ia latou tuuiga mai o le polokalame o loo faapena ona faatino i totonu o aʻoga mai e faafaigofia foʻi le galuega a le matagaluega o le soifua malōlōina i le galulu e faatasi ma le matagaluega o aʻoga i le faatinoina lea i a tatou fale aʻoga e le gata o aʻoga a le malō ia e faapea foʻi i aʻoga ekalesia ma aʻoga tumaoti o le faitau afaʻi o le vaega lea o le atunuu e petusa ma le 12 afe le faitau afaʻi o tamaiti o le 5 tausaga i le 10 tasi mai o lea ua tatou ausia le 7 afe ia i totonu o le 3 aso ia tatou te faamoemoe i le faagasologa lava o le polokalame o le ua amata atu i nei upolu masalo o le asolufo le tasi o le masina nei o le a faapena ona faagasolo atu ai le polokalame mo savaʻi ia e le faamoemoe tatou te oo atu i le faaiʻuga o le nei masina ua mafai ona tatou tapuʻeina ia le faitau afaʻi o le fanau ia ae maise lava le tuliloaina o le puipuia mai le koviti a loo faagasolo pea ia le tatou polokalame mo le vasega o tagata matutua le 18 manuga atu ia faapea foʻi ma lesi vasega o le ʻautalavou i le 12 i le 18 ia tausaga ia ma le agaga lava ina ia tatou maua le pasene o lea tatou te tuliloa ina ia mautinoa ai le malupuipuia o le atunuu ia a o tatou talanoa foʻi la i tuuiga o lea foʻi na pasia nei e le tatou kapeneta se pepa ua tapena mai ai ia le tatou komiti o faalavelave faafuaseʻi e toe faatulaga ma faamanino lelei ai ia laasaga ma faailoilo e taulogologo ai le atunuu i taimi e ono tutupu mai ai ia ni tulaga o le faamaʻi e pei foʻi ona tatou iai i le lanu mumu i le taimi na taunuu mai ai le vaalele mai Australia ia ua avea foʻi lenā taimi ua foʻi lea ua aoga tele mo tatou uma e suʻesuʻeina ai tatou po lava tatou tapenaga ia ma toe faamaopopo lelei ia tapenaga mo laasaga eseese o lea la ua taatia mai ai ia laasaga i ona tulaga fa o le level muamua po le level 0 o le lanu mea mata ia o le lanu mea mata
ua iai se whaamaoninga ua pesi le whaamai le laulangi ia tūlanga na le aolo iai le lautiele. O le level 1 la i le se mai le level 0 o le lanu sama ua iai ni tātou tangata o mai fafo ua lātou au maia le whaamai i tutonu o le tātou watunu. Ia ai o loo malu pui e pea i tutonu o tātou no fuanga whanofo sea. O le level 2 po le lanu moli ua whaatupula ia vave e whainu mera o i lātou ua afia. A o loo malu pea i no fuanga whanofo sea. Ia pesa tātou taula lata ia i le tūlanga le nā i le valele le na sau mai Australia. Ia na tātou o ai i le tolus fulutasi, luas fuluono i le pasese. Ia ma le toa lima o le au whainga luenga tausi soifua na afia ai. Ia o le fo ua i le tātou valele taruai nei mai New Zealand, o le ua whaamauni ai le toa vali o tātou pasese. Ia ai o lea o loo whanofo esea ia le au frontliners a tātou au whainga luenga e pito la lata i tangata malanga mai. Ia mai o loo whaia fo i le tūlanga le sa tātou whaia o le whanofo esea. Ia ma whaia lātou suesuenga. Ia masalo po o le mai o le tolu o suesuenga. Ia ona tatala mai e fo i lea o le tātou au whainga luenga. Ia tarusia ia le whaasolonga fo i o lea whainga malanga. Ai maise ia le tātou au whainga luenga. Awa o le aafia o le tātou au whainga luenga. E whai fo i o le aafia o le au nanga. Ai e ono mawai le avanua e o atua i tua ia le tātou whamai. O le level 3 po le lanu mumu, red, ia ua masalomia, ua mautinoa, ua sao atu itua ia le whamai. Mai o le level lea, lanu mumu, o le awhapena o na se e atuai le tātou atunuu i le tūlanga fo i len tātou iai, ia o tātou malolo uma i tātou ainga, ua tātou lockdown. I le whaatūlanga ina mai o tātou la sanga nei, o le fo i ua manatu ai ia le kapeneta, i le anga i fo i luma, mai tawina fo i o mea o lo tutupu i si fo i atunu o lalangi. Ia ua ao ona amata ona whaila tātou ta ili ilinga, i le si taimi e ono te tala ina ai, i o tātou tua oi whaavao malo. Mai o lea ua avatu ia se whaatununga a le kapeneta i le tātou komiti ina ia whapena o na au maisa lātou whautuanga. Ia ai maise lava i le tūlanga lea, ma le mea fo i o lo o mori mauina i isi fo i atunu. Ia o le whaamai o se mea o le a tū mau ma tātou. O ele ia tātou i loa pe whapewhea o na tātou ola ma le COVID, ia live with COVID. O mea ia, e le mawhai o na alo ai ia le tātou tāpenanga ma le tātou wawa ai. Ia ai maise lava, o ai tū e te tau na tātou sauni pea ma whaamauti no ai. O lo o ile tātou whaia se tāpenanga. E fisosoani ai pea i le o mai o le whaamai i te tonu o le tātou atunu. Ia, o le mata upu muli, e le o se mata upu na talanoa ina i le kapeneta. Ai, ua o langa ina i te tonu o le kapeneta, ma o manatu ai e au ngā fo i o na whaatalitala atu i le au whaasalo lau, ia, ai mai se fo i le whaafonga mai i le tātou atunu. O le mata upu lea i le wā o le awhionga i le minista o whaamisinonga, ma le pelesitene o le whaamisinonga. E pei o lea ua
alia I mai inisi o whaasalalaunga. O loo I eise mea ua tupu, ia ma se manatu foi lea e whaapea ua tau fia e le fionga I le minista. Ia au nanga mo le foi whaamisinonga I tutonu o le atunu. E iei lava le whaitetenga ia te au I lo tūlanga whateita o le pule whatonu. Ai mai se I se vainga ua whatupu e whapea e le ngata ua tau fia e se minsta ia le whatupeina au nanga. Ia pe iei fo I se manatu ua sosopo atu ia le pulenga whatonu I le ngā luenga a le whaamisinonga. E au lava ona o whaamalamalama o le tatou malo ia ma le pale mai fo'i o le vaenga whaupu whai a le whatuatua I le atua Samoa ua tasi. O se tasi o whawai malosi o na see mai ai le whainga malo nei o le whainga malo e ngalua I lunga o le tūlafono. Mai o le mafuanga fo'i lea na langa ai se finangalo o le tamaita I minista. E wha soa atu I le whaamisinonga. Se mea o loo iai ia lona finangalo. Ona o se whaale tonu whaale tūlafono ua tūla I mai. Ma whaafainga tai e ia po le malo. Ona whaatino ia lona whaatinonga o le pūlenga. I le tūlanga lea whaavai uma mea le tūlafono. E o lava I le whaamisinonga. E whaavai fo'i I le whaamisinonga I lunga le tūlafono. O te whaamalamalama la e whaapea le mata upu le nei. E le o le autu o le mata upu o le tau fia e le minista o au nanga. Pe ua tau fini tutoni. E le aise mea whapena ua whaia. O loo whaau au pea, ia tofinga I tutonu o le whaamisinonga. Ia ma latou ngā luenga. E nā o le paule mea sa tālusanga I le tamaita I minista I le Palestine. Ona o le tūlanga whale e tonu o le tūlafono. O loo iei nei, ma lea ua ngalue nei a le komiti a le parliament. E whautua ina le whaapawhala o le whaia o ni whaamisinonga. Ona o le tūlanga o I e a awhia ai ia mata upu a tangata lautili. E le ngata la I se vainga whapūlenga. A o mātou fo o sui o le atunu. E au fo I lao na mātou pui pui. I tangata lautili, ma o lātou mata upu e mai lumor whaamisinonga. A e lea o loo iei se whale tonu I le tūlafono o loo whawai ai. Mai o le vaenga la o le tūlafono lea e whale tonu. O lea e manatua uma e tātou, ia tūlafono nei e tolu na pasia. O le suinga I le tūlafono whawai. O le suinga o le tūlafono o le whaamisinonga o whanua masuafa. Ia ma le suinga fo'i o tūlafono I whaamisinonga whaasoli ngā tūlafono. O le ataatia le whawai. Taatia ma le tūlafono o soli ngā tūlafono. Ai au tū ia le whaamitalanga I le whaamisinonga o whanua masuafa. O le whaamisinonga o whanua masuafa I le tūlafono afe iwa se lau walutasi. Na suia atua I le suinga le na whai I le luafe luasifuru. O le suinga la le nā o le tūlafono I le luafe luasifuru. Na whaapea mai ai ua ave sea tofinga o whaamasino na whaia I lalo o le tūlafono o le afe iwa se lau walutasi. The appointments of judges made under the 1981 Lands and Titles Courts was revoked. Appointments for judges. O lona winga, ua le toi ai, ia ni tofinga o whaamsino.
E leʻi ai se aiaiga ua tuʻu i totonu o le tulafono fou lea e toe tofia ai ia faamasino. O le auga la lenā o le faafitauli le tulaʻi mai ma e iai isi mataupu o loo gafa nei ma le komiti lea o le palemene i tulafono nei ae mo le afioga i le tamaʻitaʻi minista o faamasinoga ma lana galuega e faiga tatele ona faatino lana galuega a o lea o loo tatia le tulafono fou lea fai mai ua faalea o gaina tofiga o faamasino na tofia i lalo o le tulafono o le afe e iva se lau valutasi ae lē o iai se aiaiga e toe faauau ai ia faamasino loo iai nei ia o le auga lana o le mataupu e lē o le taufia o le agaga o le tamaʻitaʻi minista ia ma le malo matou te taumafai e puipui ia le faamasinoga ma i latou o loo galulua i le faamasinoga e tauala i le tofi faamasino o le agaga la o le tamaʻitaʻi minista e seʻi faapafala isi ona o tulafono o le matafa i oi lea a le palemene e na o le palemene foʻi e mafai ona faini teuteuga i le tulafono i le mea lea ua iloa nei ma e foʻi lea e lē o iai se agaga o le malo lenei auā ana faapea e moni lea mau ua taofia e le minista ia auaunaga mo le faamasinoga lea o lona uiga ua leva na fai i faamasino e olo i o latou aiga o le sa o lea ae atonu ai ai nisi o galuega e mafai pea ona faauau ai ae na o le pau a le talosaga a le minista tatou ona saʻi ave le avanoa i le palemene seʻi fai le latou matafai ai auā e lē mafai ana sui a le pulega se tulafono o tulafono e sui a le palemene ia ua uma natu e sa taatia atu lava lenei mataupu i le afioga i le tamaʻitaʻi minista e pei foʻi ona faapena isi foʻi minista o le kapeneta e feagai pea latou ma o latou matagaluega ma mataupu e tulaʻi mai ae peitaʻi ona o nisi o faasalalauga ua oo mai ma o lenei foʻi mataupu ua oo i luma o le faamasinoga ma e lē afaina i le pule faatonu o le a iā tatau lena sosi tagata Samoa e ave le mataupu i luma o le faamasinoga ae na o le pau lava o lea ua tauave ia se mau e sesē ua taofia e le tamaʻitaʻi minista ia le auaunaga mo lea vaega o le itutino o le tatou malo ia mae o te toe faamamafa atu lava ia le mau lenei e faavae ai ia le gaioiga foʻi a le tatou faiga malo e gaioi le malo i luga o le tulafono following the rule of law mae e lē avea foʻi ia le faapea o le faamasinoga e ese ai sesi tulafono o le palemene e galua i lalo o le tulafono o le pule faatonu e galua i lalo o le tulafono ia e faapena foʻi ia le tatou faamasinoga ia o sia matou lipoti pupu lea mo le tatou faatalitalanoaga i lenei aso ia mo le silafia foʻi e lautou vasenga ia ae maise foʻi le faafogafoga mai a le mamalu o le atunuu Taupu muli lena e sauno e lo fionga i le pandemia. Wae. Le uta o toi fonga le malo ia le tau sanga ina le Palestine. Ale la mata watu i lo fina ngalo le o fa mani no ai le si bana le. O le fa le au ngai no tu la fono le afi se la volu tasi. Na fa tun mo ngalo ngal fa sino fo mo so. O fa pena fo i ona fa mutai ma fi fidinga o ni fa sino.
A o le tulafono le na pasi a te se malua feluasku. E le o iei se provision e tutonu. E fai ai le filifilinga o ni whaamasino. O na winga la tau mate watu. Wa le tango fia le komite le parliament. Ine ia toi ave ai le mata upu i le fono awa. E le i na lape le sila e na tape na ina le tulafono. I le vaenga le. Wa le upu muniala. E le taulano i ni whaamasino e toi ngā lue o mai teni mo. Saole, o le tulafono o le uafe lusko, o la e o mai ele whaapunga, o tofinga na whai i alo le tulafono uafe se lau kakas, ua whaare o mai. I tutono o tulafono fōke, o te le iloa la, o le lape, ua pa le whai o le tuunga wai e inga i. Pe o le mea sa isi whaamonu, e si tulafono e whai a, e o le mea la, e le o menino le Ia pe leo le tūlanga na le sa lungala lo e fo i finangalo ma finaunga i tulafono nei. Ina ia lava se teimi e sila i ai ma tāpena. A wā o le tūlanga la le wali e o le tope lau. A le la e vaenga tā ua o le ua le tu ua i tono le tulafono le ua pasi. E sasa o tana no atu i mua ni mta upo i lumo o le whamisinonga. O mta upo fo i lea o tana no ina i le parlemene ma whaatua i le lafo ale executive. Wa o na whaatua le lafo. E taati atu i le parlemene i fo i le isana komiti a e ilo e lato. Ma e fo i le ia na esi la fia o wow foi le o la auli o olo ma le atinu o matou ia sa ele no foi no taluai sa matou te ena ia le tulafono lea ia o le tele foi o mau o le te loa na avatu e le society aloia ia o latou ia o lo ngafa ma ia na avatu foi e whaamsino e whaapea o lai e iai ia gaps ele o foi le lava tapena ia le tulafono o meala o le fautu ina e la to e to mai fapito ia atonu o le ala o tino mai i le na mau sa mo moli atu e na moli mau ai ese mai ai le tulanga le fapito o ai inga mo le tofia o famisi o le sia tulanga le nei ua le iloa po fea tonu le lo minga o le tulafono nei o le lo minga sa o lea tatia ia ni lape o iai foi lea a po fea le tulafono na pasi e le parlemene ia mai ave saini e le fionga i le almalo o na foi la faafisili ia le namia ona e falo minga le ta milo solo foi lea ma tulanga faapena Pea fua tu iai mai le roa pelua sifuru ia te sema. Le na ripio lai le tasiwa wal tasi. Ele i tu ina i tonu le. Ia whai unga nei woman whai o fia whai unga o whai. A le ua iei le tūlanga lea e le o whaatu la whanoina i la tōu na whaia, le whaia ia whaamisinonga nei. E ono le liu mai la tangata nei ma whapea mai o whawhela mato mta upu ia na whai. A whai la o le whaale tonu fo i lea o mta upu a ainga. A iei fo ia whianga o le malo ia. E te ua tangi sesi. E le tutongia la il whaamisinonga le mta upu e tutongia le pūlenga. O le mela na le nau atu ai ia le whianga il tamaita i minista. Fo i le anganga. O le ua iei le mea ua tupu. Ia tau te tau mawhai uma, le wawhai le pito la au le parliament. E le o fo i lea whapea pa a fo i se manatu o le pūlenga i whapea o ia bole o lo to wainga o le whai. E le mwhai ona whai, fo i lea ona o mea le tau te ilo uma, o le ngā ioi, i tu tino le malo. A le ia i le lape au tu,
e se tu la fono lo safa ia. Ia o le foi la wo le whaamisinonga. Ia tau si e whai foi la se whai ma le whaamisinonga ia. I le tūlanga. O le tū la fono a, i le iai ma le ai. O ni ai ai. Lau whiunga tātou komiti i le whangasaro tui o whanau 5 i skutasi tau sam. E tau maua le i se pisosoani New Zealand po ua mai le pūlenga ia le 5 sfu afe o rat test po ia mai e whai e tātou suenga fo i e wawe na lusu whai tū la maua le whai. O te reilo po New Zealand po saina le mau mai le rat test. New Zealand saina. A o le pui ngai o le baenga le o le 5 sfu tasi o le Pfizer o le pediatric Pfizer o le whapitoa mo le aulaiti o le sosoani New Zealand le au mai. No, fiona po mo mai se tala I tatou pasisele no mai to valu le sa test positive o to ia inisi o whaopoko I ai. Ia whapea foi la le to a los fully mo tatou frontline workers ia sa whanu foi sia. Ia, i le taimil nei, ele I eiseli poti o le poieni si o whaopoko le pasese. Ele o iai I le suenga o tatou frontliners. Ele I eiseli poti whapea ua whamaunia ua mau esesi le virus. A le whamoe la, tolu tests. Pe tolu tests tatou frontliners. Ia, ona mwhaile ona tatala mai lātou. Ai le taimi nei ele o iei se li poti ua o mai pe inisi ua whaopopo. I le tō valu lea. Ai le tūlanga leo le whewa inga I le vā ma Australia. Ia, wa le sa whai fo le whai unga le kabinete whapena. I ona tau fia whunanga inga le au mai o tangata nei o I Australia. Ai pe o le fesilia I tu atu I le tu leo ua toʻatele le community transmission I New Zealand. E wāru luma. Ia ale e pe e tāpunipuni le wheoaʻi mai o lātou I Australia. Ai pe o le tatala le avanua I le tu le le fesiali whaama. Ia, mare fesi. O fo I ele tanu noanga. Mai fo I lea o le lava o lo iai fo I tātou pasese o lo whio mai. Whai o lea o tangata lau tele tangata Samoa ai for repatriation. Ai lai ele vasenga fo I o tātou tangata whaingalunga whawai taimi I Australia. Tau fuena amata ona whaangaso soro mai lātou. O lea e whaatata mai le tātou komiti le Mataʻafa le te au maia. Po ile o le se senga o Australia ma New Zealand. Ia. Atono le si foi la I tūle na au foi ona suia I foi ia tātou foi whaatūlanga ina o e tatala o ai tāwhia. Misalo foi o na usirisila I ele komiti ma whapea ona whao mai ai se pautuanga le kabineta. Ai o le mea ia tātou vālele. O le sia mea e fua ia tātou vālele. O awanoa o tātou quarantine. Ia o le foi la ai le vainga. Pe o tala whenga I al tātou o pe ai le tolu vai aso. Pe o tau foi na I se suinga o le tātou quarantine. I le Malaysia. Ia. O a whea o tau foi na mata na whaasoro atu I le au malanga mai. Se I tutongi fo I lātou se vaenga o tau papau fo I le ato le malo I le tō tele o lātou fo I mai mamalo o lo I tātou whalitai malo mo le tolu vai aso. Le whai ase whai unga le kabinete le tūlanga leo le tongi le quarantine. O le ua iei le pepa mai iei fo I le painga foi lea iei pepa ia tau ana whaitau. Tau no mai la le pepa foi lea. Ia au se pepa I tau ona lava le taimi. O le la iei le pepa na I le vasenga o pepa o lo whaasolo le whaitau. E se mata upuna langa mai foi o le whamasinonga. Se whatonunga na mai foi I le coroner.
passport. Ele tūlanga leo le fō mai suʻe po le forensic pathologist mo tātou tangata le whapena on ta o tui mo mia le suʻe i. Ia, po le ase fuafuanga le malo le tūlanga po o maua se whito ta inga po o se talalata mai e maua se tātou fō mai suʻe whangai o ia suʻe mo tino mani whango. E tātou fō mai. A wālu fō fō mai e whai ngā ruenga e whai aonga i tātou aonga wha fō mai. Ia, o mea lava e tupu mai pēr, fō i lea i tātou tangata whai ngā ruenga. E leo se mea fō fō i le mea lea. Le wena tupu mua, mau mai e le tātou fisosoani i asaina. Ne no mai e le team e whātino. Ia, misalo fō i o le si fō i tāpenanga na o le ai tau sa ili ia ni fō mai e o mai e whātino i le tātou ngā runga. Titilo le mālo i le tūlanga whai le peon sau no lawa whionga e tāua i le tūlanga whai le o le ola whaatasi man whaama. O le o tatoanga i e titilo le o le tālau tua o i le tatou onus putau sanga. Ia a titilo la o i le tūlanga ngā whatia le tātou o tunuu o na tali a wai pe i whatita ingo ni usila. Ia e fiafe le aso i a cases fō. Ia matangata lae i titono le whale mai le ICU. Ia whatustu sa mai le i a tātou sa monei. La se titilo le tātou mālo i le mawhai o na tātou amana ia o le ola whaatasi ma le whaama. Ma le mawhai o na ngā whatia o le tali lau tūlanga i. A wai le whai tō lau tā. O le ua avatu ia le whatonunga ka peneta i tātou komiti. E tāpena mai uma i tū ia. Ai mai se lava le i tū o le tātou mtanga luenga o soifo malolo ina. Tātou te iloa lava o ilea i a tātou whalema. O ilea o le a te le lu i tauina o le tātou whalema. O le sia tūlanga i wa e le kapeneta. E mo i orko viti le ua ngai umai e mawhawhawha tangata. A o whalema. E mo isi fo i ngase. Mai o le sila i tūlina o le e talanoa atu e le kapeneta i le tātou komiti. Po i le awale avea i le peo le whaamua le ave i le komiti. O le a whaina ele au nanga a le whale mai, po o whale mai. Mo o ilea ngase lau tele i tutonu o le tātou o tunu. I o le a wha ngā solo ia ngase fo i e ua mali liu. Ia ai pe o i tūna e aona tāpena i ai. Pea tātou i e sewa inga tau te la atu i le mea hoi le o le a tātou nono whaatasi a marikori. O ani tāpenanga i te tauna whai. Po i le motu ai ngā atunu ui e tātou, atunu la iti, tō le ititi leo whai ngā luenga, le mālosi, ia le tamau a inga po i lea, ia malesi amea. O le tūlanga o le po i lea, wale mālosi, wale soifua mālolo ina le leile atunu. Po i lea o tele le whaamai le pipisi. And yet that is a real pandemic. O le melna le e talanoa i le COVID. O le alu ai whaama i le pipisi. I tono le tunu. E tau te leo tala e pe e ua le talanoa i e. O le memo ia, o le melna le whanga i le tūlanga i e whaalisoi malolo i na tātou e tunu. Ia malo whai te tenga fo i na le i nei le puipuinga mai le COVID. I le whai o tātou tui ma tūlanga whapena. Ai ona e fo i lea e leo malolosi, ua le toi malolosi i a tātou tangata. Ona o a whianga o whaamai le pipisi. E ono te lea tuai i a whianga i le COVID. E ui fo i lea ua whai tui ma tūlanga. O mea lana e le fesili ai fo ma. I le fua lea, o le atua ngā tatala, o a tātou tāpenanga i tauna whai. Pionga whamamone po
Ia ini tapenanga le malo i whaingai no le ono sfutau sama taputu kautas. Na leo toi le masi. Ia. O le tele lava o le pisi isi mea Markovit. Ia, o pe ua tuai eina na whaatulanga ia le komiti e masani o na tapenaina le tatu onu sifuru. Ia, o le a tate i le sisi o manga o le mautonu. Ai mai se Markovit. Ai o le matofono mua o le ale komiti a tapenanga. Na tupo se manatu foi le ia e mo tatou te whailonga ina le aso mua iuni. Ia, po le ale aso tala whenga i e pa u ia i le aso mua. Ia, masani ai tatou tasi le aso lua aso tolu aso. Ia le i ola ia i le tapenanga mo aso whapitoa. A le anganga le iai. Poi le tatou ese a wala e whailonga ai. Mai le whapea e taute tuli matai ana o aso ia iuni. E la se manatu o le komiti. Poi le e participate ia tangata o le tunu mo le whailonga ina. Ai ni whalapo pitonga pe o e kalesia. O ani sauninga te tele foi le o lo tapena e vaenga e se o tunu. Ia pe sau whanga ai le whaonga o nā whatasinga. E whailo ai fo i nā vaenga o le tunu i le tatou onu sifu. O le ngai o inga mua la le tatou komiti mo le tatou tutua tasi. O le ua batu itua i le whasalaunga o se tauvanga. Au mai ei ni submissions anisi. Po i lea mo le le logo ia ma se manatu autu se theme. Ia o le manatu foi le na sa tala no for committee pe tau na fai atu e mātou ia le theme. Ia ai pe whatau vale logo pea. Ai ua manatu ai le mana ia le tu atu i tua le tunu. Le lo foi pe tele ia le oa lai tua le tunu e mai e foi ni manatu. Mai e tapu e mai e foi i submissions nei. Le mea le ia le mawhauwhaunga o tangata. Il tatou malanga nei o le ono sifurtau sa. Ia wae le rope e se ase vai ngā mātou le ngā lua il malo. Ia ai e se foi se vai ngā le tunu ia i tu atu o le malo i tatou malanga le ono sifurtau sa. O le activity mua la na. Ia ai o le ana whaelonga i le pola sungfua sa whai le whaafea le haikomisina nusila. Whaelonga i le ono sifurtau sanga o le whenga inga whaawo i le vāo New Zealand ma Samoa. Ua au mai fo'i wala au lia ale malo New Zealand. O te malanga atu New Zealand se malanga Asias. Whaelonga ai fo'i i le ono sifurtau sanga le na. Ia ma whapea mai. Ava noa fo'i la tau tai. Mo se wala au lia e watu ia tātou. Mo tātou fo'i aso whaelonga le tātou tutotas. Ja, malo whaftai.